Siyabingelela abantwana bethongo, sibingelele nina nonke indlondlo gogo omkhulu, thwasane emakhosini amakhulu. Namhlanje-ke indlondlo, namhlanje-ke bogogo nanike bomkhulu, ngizokhuluma ngesihloko sentwaso ethwaselwe. Intwaso ethwaselwe noma intwaso ethwasiwe. Lo muntu ube umuntu othola ukuthi kade kunenyanga ekhaya enkulu, idlozi lasekhaya kade laqala ukusebenza, noma abantu abaningi basekhaya badlulile entwasweni, okuhlala-ke lesi sikhwama kade silapha abantu, kade sisebenza abantu. Uma-ke lesi sikhwama sesifumenekile ukuthi sikhona egcekeni, sihlezi kubantu abaphilayo, sibeke lesi sikhwama-ke sekuba isikhwama esilungiselelwayo, silungiselela umuntu othile wasekhaya. Ithongo-ke lo muntu limkhethe esamncane ukuthi mhla kushona uzibanibani kuyoqhubeka uzibanibani, ngoba lo msebenzi u-generational, umsebenzi ongapheli. Intwaso-ke ethwaselwe kulento-ke abantu abayibiza namhlanje ngokuthi athi umuntu hayi ngaphupha mina kwathiwa ngiyozithwasisa, bayoyithwasisela. Kunjalo-ke ngani zakwethu, ikhona into enjalo, kodwa iyahlanjululwa, iyagezwa. Into ethatha amasontwana noma kwabanye kuba isonto elilodwa, kukhonfirm amaphupho, mase uthola ukuhamba, mase kuhamba uyogezwa, ugezwe emanzini, uhlelelwe imithi, uhambe uyonyanga. Uthongo noma idlozi elizithwasiselayo, le moya ukungena ngalowo muntu, igama lakho liyashintsha, ubizwe ngalowo muntu loyo, ngoba usuke evuswa kuwena, aqhubeke yena azilaphele abantu ngendlela kade balapha ngayo. Naw-ke lo muntu-ke kukhona iy'nkambi angayithinti, uyakutshela ukuthi iziphi iy'nkambi ayisebenzisayo. Lo muntu uyena muntu osebenza ngendlela ethandwa uyena, ngoba ngisho inhlolo yakho iyena osuke ehlola, ngisho usebenza uyena osuke esebenza, amathwasa akhe kuba wakho, indumba yakhe kube yakho. So-ke iyona nto esikhuluma ngayo mesikhuluma ngentwaso ethwaselwe. Lo muntu uma engena kuwena, awuyi kothwasa ungene kwibomvu, ushintshe ibomvu ufake umcawu, usuke kuyimcawu, ufika nje usufake ngisho amabhayi obenyanga. Lo muntu uthola ama-signs akhona ukuthi uyakuvalela nje, yonke into yakho iyavaleka. Ungasebenzi, ushayiswe zimoto, ugule, uphathwe zinyawo, uze uyoyenza lento yokumhlambulula. Enye into ombona ngayo lo muntu, uthi ungakathwasi kube khona abantu abafuna ukuthi ubalaphe. Ufonele umuntu, ngikuphuphile mkhulu, ku-1 no 2 no 3, ngicela ungilekelela. So-ke sikhuluma lapho ngentwaso esithwasiwe, yapheleliswa, yaqedwa. Isikhwama lesi sasekhaya, imfihlo-ke le ngane zakwethu, iy'nyanga ey'ningi azifuni ukuyikhuluma, ngoba zifuna ukuthatha iy'ngane zabantu zibabhice amabomvu, zibafayise amabhayi abomvu, umuntu agide umsangane, aphume kuleyo ntwaso, caca ukuthi akaze kunyakaze lutho, ngoba mengakamhlambululi lo muntu okuyena yena omngenile. Thokozani-ke bantwana bethu.